kumnihili kakhe egameni likaJesu. Yake sinikele namaha, sinikele namaha egameni likaJesu. Umthwalo wezono zami ususiwe. Umthwalo wezono zami ususiwe. Hena say umthwalo niyazibutela ususiwe hena Hallelujah. Siyabingelela ngegama likaJesu. Amen. Egameni likaJesu nikhona bazalwane. Esikahali kuhle man. Ngiyabona ngibathe bathi ngizothi ngiyabona ngathi nihlukene kakhulu kodwa. Ya akuna balance kakuhle. Akuna balance kakuhle. Manje ngifuna le balance. Kwangathi singayiletha le balance ibe edibeka kakuhle nje kuphela kakuhle. Ibalance ibe kakuhle makholo. Hallelujah. Ungabi nabamesemva kakhulu kodwa ungabi bese ke kube namakepnyana. Ngiyabingelela umntombi samamkele egameni likaJesu CWC nodadewethu ke akhamba naye ngegama likaJesu. Siyabathokoza ukuthi bakhona namhlanje sike sithokoze ke nosingaye umzukulu shine mzukulu shine mzukulu shine Nkosi yami uyabhalela vele ukuthi bathu yasibamba awangeke kulungi. Ngazi ngomthatho kuyoba njani mina yazi nge-30 kuyokulunga mama. Irogo leli bayenza ukukhamba password niphelelana. Alright. Ngoba libavile Nkosi yami. Ngoba phela yobe uphasi phezulu amzukulu. Khani uzohlala phasi nge-30 ne. Alright. Asiphethe imizana mzukulu ngamaXhosa. Siyathokoza i-farewell function esinayo namhlanje emini bazalwane haleluya ukuthi ke simvalelise haleluya. Siyathokoza abaningi abekho abamhlawumbe Saturday or ba busy or njani mara sisithemba ukuthi ba busy bazalwane haleluya. Mhlawumbe izinto eziningi nguSaturday mara le month end month end lezi 16 namhlanje haleluya. Umampara haleluya. Akutshela ukuthi uzayithi umampara makhi azikaka gijimi Nkosi yami gijimile yamfosi yamamkela ngegama likaJesu amen haleluya.
Siyathokoza ke bazalwane ke hayi angazoba mude makholo haleluya just ngizokhuluma kubili kuthathu haleluya amen makholo ngizokhuluma kubili kuthathu bese ke ngihlala phansi bazalwane haleluya samukela ke nomfo uJohn haleluya uJohn haleluya uJohn haleluya yalo ngubhabhatisi loya waya eTharashishi wabana ngale sazi wenzakalani uJohn yeah bese uJohn ne mara wena uyakhambelana ngaphakathi uyakufana lapha bese nomvangeli ke bekabhabhatisa ke uJohn S9 namhlanje siyathokoza mfo ukuba khona ngegama lika Jesu haleluya amen makholo haleluya siyathokoza bazalwane sise khoneni kaNkulunkulu amen so ngizokhuluma nje kancane ngaphasi kwalesihloko lesi esithi grace to finish kancane nje grace to finish akutho sithuza ukuthi grace to finish akumtshela ukuthi grace to finish hallelujah so now sizokhuluma ke ngaphasi kwaleso sihloko ke kancane makholo hallelujah nama point nje ayi3 azoba under this topic enginayo namhlanje sibazalwane ukuthi finish in phases number 1 point number 1 finish in phases sizokuba isigisi namhlanje kunamhlanje ngisisonke akekho ongathuzo phambi uzokutsheweka ne yeah finish in phases hallelujah number 1 point number 1 sizothi finish in phases hallelujah bese ke kuzoba uzabhala phansi lawo bese ke nasengikhamba nginikela nje ilokanje lookout ukuthi ke ucheck ukuthi sizobe sikhuluma ngani bese finish your course number 2 point number 2 finish your course then after finishing your course pass the baton. After finishing the course, you pass the baton because you cannot outlive your purpose. You cannot outlive your course. Ozeleyo la emhlabeni uthi lena uqeda icourse yakho kufanele udlulisele kwabantu. Hallelujah. So now ke kanengi ke istaka lapho ekutheni kufanele kudluliswe ibaton. Ebese ke umuntu afanele adlulise ibaton akakhona ukuyidlulisa ngoba akayilive ipurpose ebekabikeleyo emhlabeni. Hallelujah makholo nisesekhona bakhona hallelujah masra so now sila namhlanje silake namhlanje now sizothoma ngale finish in phases hallelujah finish ukuthi qeda into nawo ukuthi ubizelwe into ekulu emhlabeni hallelujah so now angeke wayenza yonke ngesikhathi esodwa hello hallelujah angeke wayenza yonke ngesikhathi esodwa ngelanga elilodwa bathi wena so waba yimanager waba yini or waba ngusomabhizinisi or waba yini but ke kunama phases ekufanele ukuthi ke uzilimitele wona njengomuntu ukuthi no nangikhambe ngafika la ngikwenzile lokho ngaceda sicunde esithize bese ungena kwesinye bese uyadlula ngaleyo ndlela uyakhula ke empilweni hallelujah now sizofunda ke Genesis chapter 1 verse asifunde Genesis chapter 1 namhlanje I don't want to preach I just want to talk hallelujah akethi maki mfundisi is going to talk tell the neighbor mfundisi is just going to talk hallelujah amen Genesis chapter 1 verse number 3 bengikhalela ukuthi kwangathi singafunda ama last portion but ke number 1 lana because angifuni sifunde konke bazalwana angifuni sifunde konke because sifunda amavesi amaningi hallelujah now ngathi uyacheka kahle verse number 5 last 2 words ithi first day ku chapter 5 ne then bese ke sizokwehla kodwa bese ku verse number 8 last second mazokugcina ayi2 second day akuthi second day then bese siyakhamba siyehla bese sithi verse number 13 bese kuno 13 last words is third day hallelujah akomtshela ithi makhi third day
Then bese siyakamba verse number 19 amazo ogcina lapha is 4th day. Hallelujah. Akomtshela ithi makhi 4th day. Bese ku verse number 23 ke iverse lokugcina lapha emagama ogcina athi 5th day. Hallelujah. Nesindebeleni khona athi ilanga lesihlanu ne. Yes, bese ke wogcina ke amalanga alapha ku number 31, verse number 31 vele iverse lokugcina kule chapter ithi 6th day. Hallelujah. Now yini ngithi sifunde lama portion la ngaphakathi kwalamalanga kunezinto zimebekazenza. Hallelujah makhona. Ngaphakathi kwalamalanga ayi6 and then uzimu bekunezinto ebekazenza la is the beginning of the creation la uNkulunkulu bekadala khona izinto khona. Hallelujah. Adala umhlaba, adala whatever bekakudala emhlabeni. Uzima zange akudale konke ngelanga eli1. But kwamkhosa ukuthi yemdele athathe 6 days ukuze aqede umhlaba wonke. Hallelujah makhona. Hallelujah makhona. Come now. Wamthatha 6 days and cabanga asikhulumi ngeMachirini and asikhulumi ngeDr. Jesu Moroka, asikhulumi ngeMpumalanga, sikhuluma ngomhlaba wonke. Uzimu umthethe 6 days ukuthi awudali. And nawufunda iBhayibheli ufunda kuhle usigehlile ulistudisha ilanga eli1 uNkulunkulu lifana nama-9 bathi inkulungwana, it's about thousands. Hallelujah. It's thousands of days because uNkulunkulu akabali njengathi thina abantu. Hallelujah. So now labathi manje asazi ukuthi ke le specific day lesi it was mhlambe ilelo langa lelo or iminyaka leyo emthethe kuzimu ukuthi abathi engikulande khulu la ukuthi uzima akabenzi into eyo into umhlaba akawudali wonke ngelanga eliwa. But wakhamba ilanga eli1 wenza lokho wathi ayisengiqedile, esilandelako ngenza lokho esengiqedile, ilanga elilandelako ngenza lokho ngiyaqeda. Ufinisha uNkulunkulu ngama phases. Manje angeke khonakale ukuthi wena uzifune ukhona sewuthola konke ngelanga eli1 ngonyaka munye. Hallelujah. Hallelujah. Kanengi ke imizamo yethu thina abantu esiyenza kwempilweni siyaziqalela phasi khulu. Hallelujah. Now usibona ukuthi no ukhonile mhlawumbe uphasa unyaka lo or ukhonile ukuthenga impahla ezithize or ukhonile ukuya university or ukhonile kuya la but wena ngoba uqalile enkulu awusaboni lokho okuncane okhonile ukukwenza ngelanga elithize. Hallelujah. We judge ourselves ngekusasa lethu sihluleka ukucelebrate ama small victories esiba nawo empilweni. Hallelujah. Hallelujah makhona. So na uNkulunkulu azange enza konke ngaone sikhathi but kwamthatha amalanga amathize ukuze ucede umhlaba. Nawe kuzokuthatha iprocess ethize ukuze ufinyelele la kufanele ukuthi ufinyelele khona. Angeke wavuka namhlanje sowuphakeme. Iprocess ongaphakathi kwayo. Mzukulu namhlanje uyongena nge-30 kwesinye isigaba sempilo. Hallelujah. Nakho lokho it's a miracle from God. Ukuthi ukhona ukungena kwesinye isigaba sempilo ngoba kunabanye abaseminyakeni okiyo mara abakafiki kulesi sigaba. Mara wena ungakuthokoza uzima ukuthi mara ngikhonile ukungena kulesi sigaba sempilo. It's not by my might but it's by the grace of God. Ukuze ngikhona ukungena kulesi sigaba sempilo. Hallelujah. Hallelujah. Uthola ukuthi uyazamela uthengisa amapula or uthengisana or whether ukuthi vane ngibone nami navane ngifaka ama-tiles navane sengiyokuyela lapha ebeleka khona ngithi esingathana la ngenze soma and ukuthi nanoma ngenze kuhle mara ngibona bangathi ngenze kumbi. Hallelujah. Akungizwe. Hallelujah. We are being taught on ourselves
Kufana nokho bengishumayela nangazilalela ngabe ngishumayela ngithi la ngathana zange ngitsho so ngathana ngitsho so. Hallelujah. Now so uyazixha wena ukuthi wena awuzithembi kwa wena muntu ukuthi ungazi nangaba uzithembi wena uyophenjwa ngibani. Hallelujah. Nangabe wena ngokwakho uzithathela phansi awuzinikela 100 marks awuzinikela 8 out of 10 so uzinikela 2 out of 10 uyophenjwa ngubani ngento nayo. And then kubuhlungu ukuthi ungaba confident ngento kiyo as long as usazinyaza wena njengomuntu. Hallelujah. So now stop being too hard on yourself and appreciate the things also achieved too far. Okay. Amen. Akumtshela ithi maki leziphi ozikhonile ukuzilwa athi this far. Akholisa ukuzola sona kaningi. Akho appreciate wena. Akho sise KFC unyaka losolo uthomileko. Azange ke usise KFC. Abanye bapropose wele kuma KFC. Azange wena ke uzise kuma KFC. Ukuthi nawe ke uzithokoza ukuthi man usebenzile. Yes, awukafiki la uyakhona, mara awusilabe ukhona. So thuthukile ngempilo. So ngoba ezinye zezinto kunezinto bongenazo izolo namhlanje sewunazo. It's the grace of God finishing phases. Hallelujah. Stop being too hard on yourself. Because now to your next appointment, outside full things marayas nami ngiyamflopa man. Hallelujah. Hallelujah makho. So now God siyabona uNkulunkulu ukuthi naye bekenza lokho aqede. Nakaceda lokho manje kunabanyeke bayathoma lokho namhlanje angaboni ukuthi kuyapi sekakulisile sekathoma lokha nakho kungakayi lapha sekakulisile sekathoma uthoma izinto eziningi ngesikhathi esona. Nawuceda la ufuna ama-result azoba good. Hallelujah makho. Hey Nkosi yami uthwalelwe ayisimnandi. Hallelujah. Hallelujah. So now isigaba okiso ukuthi awukafiki labanye bafike khona kuthi next lokho wena ukhamba ngepace yakho. Le pace okiyo ithokozele and ufuna ukustrive for more. Ungazistress ngezinto ezidlulileko. Ungazistress ngokuthi ngihluleke kuphi nakuphi. Ukuhluleka empilweni is part of the journey. Hayi bazalwane, aningizwe bengikhuluma nabantu ababuye emazulwini. Now ukuhluleka ukufeyila empilweni is part of the journey, and ngokufeyila you learn something in the way. Hallelujah. Now we celebrate impilo kaNtombi ukuthi now ebucheni. Hallelujah. Ebucheni ukhambile noNkulunkulu. Hallelujah. Now ufinyelela kwesinye isigaba sempilo. Hallelujah. Now ukuthi abe nomzukulu lapho ngomzukulu bonke ngawarakhulu mina vele ngisengiyazulisa vele le kwa ekhabo leki malungu vele bonke njaya. Hallelujah. So na ukuthi uthole umzukulu ulo kanje usamkelisiwe azange umqeda amandla wempilo. Because kunabantu ngeuncamo kwenzeka kwezinto empilweni ebese Adam nakuthi ngamagama angeke ngisa-amount to anything empilweni sekubhalile ngami angeke ngisaba nomuntu ongibonako ukuthi ngifanele ukutshadwa. But now you are a good testimony ukuthi wena unomntwana or awunaye umtshado wona ukhona. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Nkosi yami ngakangene lokho akakachali bakwethu. Akakachali. Ngizakhuluma khulu nedla. Ngizangena manje akakachali. iGrace ngithi yasingenisa yona. Manje bese kusala ke ukuthi hallelujah. Mara kusena kinga makholwa. Inkosi yabonelela. Hallelujah. Akoche ithi makhi inkosi yabonelela.
Akumtshela ithi makhe Nkosi yakonelela. Hallelujah. Sengicalile uhambo lusha olungixolisayo luvela ezulwini sengehlukene ngobe esena Jesu Akasaya evesini elinye la uMatthew uzasubhala uzafunda ekhaya Matthew 6 verse number 1 ukhamba naleli point leli lingaphezulu la 26 from verse 6 to 13. Now ngifuna ukuya kule point ngoba langangena kiwo wonke nje azombamba khuluma khona. Finish your course. Qeda ibanga lakho kingajimayela ngijimali la esondweni. Qeda ibanga lakho. Hallelujah. Finish your course. Timothy, 1 Timothy, not 1 Timothy. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse number 7 and 8. Asimfundeni verse number 7 and 8. Abanye baqali yelaye ngazi verse 18. Bayibona umlingo oriental. Ingoma ezinambi nekuthi ke nasikhathi siyazizwa ngoba ngizwile nithi bathi indaba iphelele emaphakadeni bese uJesu uzulazula emadlelweni akazulazula emaphakadeni uzulazula emadlelweni hayi emaphakadeni bakwethu. Haleluya. Amen. Ngoba siyacula yazi besincane nomncama bese siyana sincamile mara ke ama-lyrics lana ngathi alright ake sis alright mzukulu ke sizwile bowucula akuyikhaze ukuthi bowucula uthini bese ke uyabona ukuthi ke akusalo kanje kanti ke le ama-lyrics uwalalele before uzokucula ngoba uzokucula into engekho. Haleluya makhola. Amen. Ngisangithanda ngisho bazalwane. Amen. Ngivula nami bengifuna lapha nyana ukuvula ngiletha umcingo lo. Bese Timothy man bana itholeka angifundele verse 7 and 8. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Ngikulwile ukulwa okuhle. Yes. Ngiqedile ibanga. Ngiqinile ukukholwa. Ngifuna nendaba. Uthi ulo kanje nguPaul okhuluma la uTimothy. Uthi mina ngikulwile ukulwa okuhle. Now number 2, ngiliqedile ibanga lami. Now kuthi ngamagama sesigabeni la aphasa khona iBayten khona. Hallelujah. Now konke ebekakwenza empilweni ukuphila kwakhe bekaphila ngokuya kwalendlela uzimo ebekambize ngayo ibanga uzimo ebekambekele lona empilweni because uzimo akakasibekele izinto zonke. Hallelujah. Nanoma ungathanda kangangani ukuthi kwangathi ungafinyelela ube yi-CEO ube usomabhizinisi same time ube ngutithere ube mhlawumbe ngupresident at the same time angeke kwakhonakala nangabe ubizele ipresident uNkulunkulu ukubizele lokho kuphela nangabe uNkulunkulu ukubizele ukuba ngusomabhizinisi uNkulunkulu ukubizele leyo course that is your course. Hallelujah. That's why nesikolweni abantu kanje nabafundako nabakhetha i-stream sabo sikhambisana ne-course azobe ayenza kuma-university or whatever nazobe yenza khona is the course ikhambisana nezinto angizo. So now nempilweni kunjalo awukwazi ukuba zizinto zonke. Hallelujah. So now you need to finish your course. Finish your course. Ungafuna ukwenza izinto zonke empilweni mara yenza lento oyizwa ngaphakathi kwakho le
uzwa ukuthi manje uzimu ngilokho angibizele khona yilokho engithi nangikwenza ihliziyo yami iyajabula ihliziyo yami izwa umzwangedwa I feel fulfilled nangenze 1 or 2 or 3 that is your cause that is your purpose in life. I know so would no one who die now to tell about taking colors so good teaching out. I teaching at the Yabon Yapar, so good as simple. I say, there's a Banco, my accountant. Finish your course. And now it's just no getting about Japan, getting about Japan, it's Katia come. Hallelujah. We'll talk with so I've been there. How against the next? What you find a young now? They see me. I get a simini fell. Is Miss Elephant of Vuna if you tata walk or corner to tea. Velebes was cuts of Vuna. Manji young girl, see my corner telling a spana, I'll be better get wrong. Manji young girl, I don't know, it's a fair cabagi. Itata is pila, itatum cotton, he started farm up. About the quap, as he pulled it up, I found a pass with quap. Yakamba, Yapula Yafaga, Yapula Yafaga, Pula Yafaga, Yapula Yafaga, Yapula. Then I pumela le. It only pete in Pilesi to pay. How was Yamani? It's on a carbon, where's a source? Now, Ubereka hard, Marek Dinegari, and no my call. It's very painful. It's because when Zaindo, two Benza, we are Bereka Mara, Gas Bereka, Bereka, foolishness. At the end, there's nothing to show. Galendo or Yenzi. Now, Gunjalo Nangaba okay, Nangaba don't finish. Look, not finally pass it by 10. The next point, not finally pass it by 10. I'm not also to say, you to listen to what in building there. And about the best, I never walk. Get abavuni ke bafika sebapate hawo asena mbere komini sesiyathatha kuphela sesiyafaka kuphela sesiyafaka kuphela umuntu bereke hard umlokathi umjuluko wakho udliwa ngabanye abantu. It's because you didn't be wise now bereka. Yini namhlanje ngathi ngiprophets ayas. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, my God. So now, Paula, Timothy, now, I've done my part. I've done my part. Then, and now, Sengi ready for Kwamkela, Iloganch, Hallelujah. Now, Uti, I fought the good fight. I finished the race. We are the race. I have kept the faith. Now finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love his appearing, who loved his appearing. Now kunemiqhele esiyoyithola ukujuluka kwethu la ukuza kwethu enkerekeni ukusebenza ukuphila ngale ndlela uNkulunkulu afuna ukusiphile ngayo ukwenza whatever sikwenza usikwenzela uNkulunkulu. It's not mahala. Ekugcineni there is a price to be paid. Hallelujah. So now ekugcineni kunomvuzo esiyothola yingakho bayicula khulu ngengoma ethi ngikunika umvuzo omkhulu uyonginika umvuzo omkhulu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, my God. So now ngiyadlula kuleli. Finish your course. Stick to your lane. Stick to your lane. Ungathi ngoba abantu sebachata thina kuyabhala usubhala uzobhala. You are not God. Hallelujah. You are not God. Yes, phela na kumchato vele ipreach by name ngibana ngibona ngamgimusi. Nakuchato kwabo vele uyabona amadoda. No, never ne chato ngipha ade nomchato kutsuka ngivana ngisusa umkhwenyana lokho izibeke mina. Hallelujah.
Futhi uyamsusa umkhwenyana lo uthi eyazi ngathana ngimi uhlele lapha. Mara ke futhi nawe ubonako yabona ukuthi aya tunomthando lo awusawu enjoy ngendlela efana enjoy kanti phume intweni eningi. Enjoy umtshado uthabela abantu namtshado wabo hayi mana asijabuleni kube nimnandi bazalwane because esakho isikhathi naso siyeza. Hallelujah. Nawe sizokwenzela ukuvalelisa nesizokuvalelisa. Hallelujah. Akutsho ithi maki nawe sizokuvalelisa. Hallelujah. Now ngifuna ukuza kile yokuphasa the baton sithola lapha kuJoshua Joshua chapter 4. Joshua isahluko sika 4 is from verse mawesinyana amanengi just wafunde is the last verse. Is the last verse. Ongathi angayifunda lo wesizulu amfundele yona from verse number 1 to verse number 7. Verse number 1 to verse number 7. Wathi lapho isizwe sonke sesuwelile iJordana saphelela uJehova wakhuluma kuJoshua wathi zithatheleni amadodana ayishumi-2 indoda ibe inye ngesizwe niwayale nithi zikhipheleni lapho phakathi kweJordana endaweni lapho izinyawo zabapristi zazimi khona ziqinile amatshe ayishumi-2 niwele nawo niwabeke endaweni eniyakulala kuyo ebusuku. uJoshua wayesebiza lawo madoda ayishumi-2 ayesewakhethile kubantwana bakwa-Israyeli indoda inye ngesizwe sinye. uJoshua wathi kuwo welani phambi komphongolo kaJehova uNkulunkulu wenu niye phakathi kweJordani nitshathe kuyo yileyo naleyo tshe ehlombe lakhe njengomumo wezizwe zabantwana bakwa-Israyeli. Ukuba lokho kube isikhumbuzo phakathi kwenu kuze kuthi lapho abantwana benu bebuza ngesikhathi esizayo bethi ayini lawa matshe kini na anothi kubo kungokuba amanzi aseJordani enqamuka phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova ekuweleni kwawo iJordani amanzi aseJordani anqamuka lawo matshe ayakuba isikhumbuzo kubantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade. Hallelujah. Now la history eyenzakele now uJoshua nakakhamba nabantwana bakwa-Israyeli because now ngemva koJoshua ngemva koMose ngemva kokuthi uMose afe nabaphuma le eGibhite bakhamba and everything wafa angakafika eKhanani. So now nakafako kwavuka ke uJoshua kwabanguye uleader now ebekakhamba nabantwana bakwa-Israyeli. Now they were to conquer iJordan. So nabakonkara iJordan now isimangaliso esenzeka kileya ndawo now abafuni siphelele kibo. Hallelujah. Now into uzimu abenzele yona abantwana bakwa-Israyeli the whole generation now uzimu bekangafuni ukuthi now ikhohlakale lento ayenzile ehistory yakwa-Israyeli. Now bekafuna ukuthi lento ifinyelele nebantwaneni abanye bazi ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni zabo. Hallelujah. Ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu wenza amanzi. Nkosi yami lapha sezihloko zethu ziphambene singazi ukuthi siyoyapi but uJehova wasenze